Ginoyalam ka Joint Action Committee JAC gikon ki hajar ka hima soyong mentagas ni kilalet bani kendua UDC ban paru da kajing tho sha Deputy Commissioner garib hoy kabalong kum kajing persya halor kajing wan kentur ka Assam hagi jaka pamarkhap bat kashnong nongwa mautamur kashnong hariboy bat kabahap hapo ka hima soyong Lingba katay ka jinglet bani kundu ya UDC, kitay kinong yalam ka JAC kibakentup ya uba Purning Star Shabong, Chairman ka JAC, uba Mach Kupar Thaba, Secretary ka JAC, lambat kiriw rangba nakasnang mautamur, kilapanpal ka jing persya ka bajur halor katay ka jingwan kentur puot ka Assam, hapo katay ka shnang, kadkum ka jingat huwa da uba Purning Star Shabong ulaong ba ya katay ka surak lasdang banshna nadu usnam arhajar arphuway hakabawat hapadeng ka jing persya da ka himaso yong bat ki balalet ban ujor syaka sarkar jala kumju ru syaka ki HDC hede ka Assam kamshim lasangi satya penban kumbakalong menta katay ka surak kalajan poy artat hapo kashnang mautamur Action Committee kursi hajar kimasayong Hakabang Iwan Ban Kendu yau Deputy Commissioner jong kadeka Riboy District ban kajing wan kendu jogi kelor lah teh lor nong remba don kajing kentur put nak kalian kasar ka Assam kajing jai kentur put kasar Assam put sport bar kumba kalong mentahi kasar ka Assam kaya biteng ban senaya kasurok ang tai po motomur de kumba kalong mentahi kasurok kalajan poi wi hapo senong motomur nata kadau ka dei ka wara kajing ka bakrau kam tame kinong senong tai ka Imana wa mutamur hi blok we dan aliang jongi mentak si niwan berkendu Deputy Commissioner ban ngilabu da kajing tho ba bon persenge swa ya katai ban persenge berdor ya katai kajing trei surok nak sarkar Assam pada kaju ke forum kerpat yo Deputy Commissioner bon pha ki bor pulit ban ai kajing da sitai kana wa mutamur balai ban ai kajing da kalong ba haba kitai ki barari ki jongi ki basong basa po mutamur haba kilet ban trei situ gilum selendet so ketong mutamur Ki don kajing ting kajing sir namar ba kajing wan le bor thumbor jong ka Assam nakata kadaung kajing wan jongi hang menta hang ne taksi kalong ba ni dawa pada berpersenge ya kata kajing trei kira surak pada kaju ke bor ban pha jing bor ki bor jing da ban ai jing percengan dari ban ai ka chok suk chong san hang tai po nong mutum kade ka surak ka sedang hinadu sedam arhaja arpuwe hilang dangsian hingga siwan ban pet yak ta jaka satai Tiki don ru ki perlong tok kubor ki beng lelang atau sui. Te Henry ha to sui ni lawan ban ya spek na lejongi ni la pan paru ka jing persa Henry hadu mentarung iba na kaliang suka Assam kadang beteng bet hadu mentali le kala pois don. Ajen pois don hapo nong ba mo. Yang tai kat kum ka jing yo jing tip jongi namar ba kitu ki pulit Assam. Dang sian hi uto war ba kita hang to hajrong jong no snong no mutumur. Kitu ki pulit Assam ki berngam ban pendung itu ban tua. Ban prano itu tua. Teh habang kita trei situ sa jaka balong cloud jaka rep jaka yang itu kijing ting ma blai kuliah Assam ni nak por kumbalong si giwe tan bordar ki pentik gini kibiri ujongi nak takadau kumpagi i po mukro kadon kijing ja kum to nak takadau ki ba asai mo tumuru kiteng yo le sei kita kuliah Assam kita pen perumsah hono po la ne kita pen ida ka bor hono po bagi badisi ne sin benangkong ma blai kijing persya jongi kalong ba ni dawana gibor District Council marbalai kadai kabenta kajing ni kendeu siap council dan ding iba kanai ka kamsim la poi sak thong ila paru ka karwo sak kajing ujor sak yang sarkar dai kanai ru kam i poi sak thong nak ta kadau kanai kajing wan wi jongi hapo le DC hapo DC kalai ka sit berangkong DC uang ba kan berkibor badai page typo Assam makin yakan makin selok lang ka ka senjam ke ba kila ban sim nak menta ban yakran le ban penbek kalau kena kajing ka ba nak liang jongi ni ujor makna